ima di naong marunjungol na puro nami apalagi dikyo isumpe rohami nalaho pasahaton ulus parpuri manang ulus sabut ni na puro nami yon mula tung songolipen non naboy ang katarbayan kami lahu manaputi na puro nami yon las marohamu ope di ina muda supasa tiga tahun na muda ilang dengan tahun kumaraput do aka hula-hula do tulangmu pasahatok parokpamu ope na puro nga marujung-ulungmu nasa nami ope ulus parpuli manang ulus sabut do na puro so ni majo kami na puro pasahatok nami Tuhani amang guru siya tulang muna margamani manang anak itu tulang muna sabi. ya betul Pasahaton songot tutut patang mina guru namyo pada dahon nam sidung ari-ari na guru namyo siyan por video alani dihamu saluhun dinanggo ari-ari na guru nga sidung ale anggo kapangalahon na yakal dari tongma tinggal tamu dan tiga puluh tahun nami di soal kelas satu nami mak ada yang pesongoi udah bebek nasori non apalan itu orang menakat kelas satu mak kota tulang Nah, ina purnami buru ringo bung maruna buru rodo hami ulah margamani Asia siramani so pasaton ulus sepatan ulus 40 itu orang baru tutup ma anggo pada tombo tu hami ulah margamani pakai mohon lama nopot tuan lain mohon molos mohon hatai kami surat keterangan menopot tuan ini yas dorongan kami pasaton tu orang baru asa tulis lakam menopot tuan ini 5 hari 40 siap kami ulah margamani ini kata merah jadi oma naburku tutup barang di warna buru pada dahon nang sidung hari rimsen portidio yang gua kapoparami tong dobe marula gula Tuhan jadi songone mamang buru yang gua kata pas kata gali anon dia kata baju muna Tuhan itu lemah di sini nonton ke kami onggur malah deh di nang di masyarakat kamuna adat para bokboni tu inang natuto di sonnoain sagi apa tutuat tong di saluna pinopar ni dainangon asa mopo manauli mopo managabi jelalas marohani saluna pinopar ni dainangon pasrohana dia mulai saluna horong ni hula-hula nabi asa totong tong bukamuna saluna pinopar ni dainangon di tangiang muna asal dia tutur di pudian di daerah na tua-tuaon lam tu sadana lam tu ibasna saluna pinopar munaon
lao mangalului lao pauliulikon di parnguluan so ni manang dia muna saluna asuton pinapak dari langon di nang raw laulata pasahaton ada para poponi hanya sa satu madauri akan dauri nagabi asa mapamadaw sa luna akapanggali para lasani kemudian nyareon di parmoding ni dan yang dua-duaon apa suun nami eston nami asa apu hamu manauli apu hamu managabi siya tonga-tonga ni hula-hulata sudah boleh mari ni Tuhan setangi mas palion ujok ma kami pinoparna majalo pasu-pasunui tulang suni nang hamu tulang nami mani nang pasaton urus tut batang tutup matutup akan nang sarbui Roma kadauli na dinggas jalon nami marhiti pasu-pasumui tulang opung nami asimarohan Tuhan saya marhiti akau sedari onni tamahami pasangapu kamu tujuan dari onni boton nami maparbui ni pasu-pasumui tulang tujuan dari onni dohono masongan hati dari dua-dua mardaka majabi-jabi marbulung maya sesulan tangiang pasu-pasumui opung tulang sudah mai di pasal Tuhan sasa disulu masahat bontean umasahat pasatamu akan udah denggani tude nang namioni saat mahita namar hula boru panggabian hupat horasa so di raja nami upasatami matuhamu asa pagi Ya, nonton. Ikut ya, terus. Thank you.
Dia Mahija. Ya, mama, terus ya. Kau udah. Lanjut. Isep. Sini, perhatikan. Balik ke sana. Anggap ya. Ban magudang na sumakto si pati namin lagi. Jadi sonima torta dihita. Soalnya udah jual sama pandemi. Tahu dibandingkan kata mulu, bandingkan para kata mulu para taba. Nunggu saya melihat, padung batu asa apa. Ada kanda, jauh betul hali. Kepada orang aku. Iya. Awas sunak kona. Awas, iya. Soma hoi siho. Sama. Ngabe? Market mana di luar teh? Amang pandanabi. Yang kami pinopar ni dari nangong. Naing golong nabi mamaralama sa si Jengero. Amang pandanabi.
Mangido kami asa baik ma nakopar. Tungod ka na kapay. Mangido na. Ikut bilang dong, ikut bilang. Bilang, serangan. Sudah, sudah. Agindailang nasar matua on ima opu marulak boru siringo-ringo nama kabaluhon ima opu marulak manihuruk nahina ia opu marulak doli si manihuruk ima pinoparni opu laga manihuruk na marhuta di sigaw na mangalak boru ni rajai si payung na marhuta di situkir ia pinoparna 5 anak 5 sada opu panohari na mangalak boru ni rajai manik dohot sida beriba sian huta sanggar gugun atau harapokan 2 opu pangaragam na mangalak boru ni rajai sida beriba sian huta silalahi dolu opu nusa na mangalak boru ni rajai sialoho si majora sian huta perbaba 4 opu toga sosok na mangalak boru ni rajai sialoho sian huta perbaba 5 opu 5 raja na mangalak boru ni rajai sialoho sian huta perbaba ia opu 5 raja ada pinoparna 2 bawah dohon oh 5 bawah sada opu gempor na mangalak boru ni rajai manik sian huta lumba manik 2 opu dodor na mangalak boru ni rajai manalu marbun sian huta barus ia opu gempor adong pinoparna tolu bawah opak boru 5 anak sada opu marulak mani guru na mangalak boru ni rajai siringo-ringo
sian huta setengah bau imana sahur matuaon ia opu marulak marhasoota tu boruni rajai tahun 1977. Dua, opu Fernando Simaniurut namangalok boruni rajai situmorang siasai ni huta pangururan. Tolu, opu mangapul Simaniurut namangalok boruni rajai sagala sian huta sagala. Boruna sada opu poridin manihu namarha mulia tu anak ni amang borunami marga sagala sian huta ginjang sagala. Dua, naria namarha mulia tu anak ni amang borunami marga silai siap pitu batu silalai. Tolu opu sulung namarha mulia tu anak ni amang borunami marga sagala sian huta ginjang sagala. Opat, opu mopul namarha mulia tu anak ni amang borunami marga sagala sian huta ginjang sagala. Ia opu marulak Simaniurut pinamparna adong tolu. Sada opu benaya Manihuruk namangalak boruni rajai situmorang situmeang sian huta hariara hadara tolu doot si pohol. Namar huta di Medan do di Batam. Ia anakna adong opat bawa dua boru. Anakna sada Bapak Harapan Manihuruk dalam kurung marulak. Namangalak boruni rajai opu sungguh sian huta barus namar huta di Batam. Dua Bapak Benaya Manihuruk namangalak boruni rajai sian ipar namar huta di Maligas Syatan. Marhuta di Medan. Tubuna arong dua anak tolu boru. Tolu Bapak Sensi Manihuruk namangalak boruni rajai di Buah namarhuta di Teluk Dalam Nias sada boruna. Opat Bapak Epan Manihuruk namangalak boruni rajai Panggabian namarhuta di Batak Kuis dan Serdang anakna sada. Boru ni opu benaya sada opu intan na marhamulian di namor hilia tu anak ni amang borunami lima opu sungguh sian huta pamingking sada anak dua boru. Ia boruna nai Roselin buru opu sungguh na marhamulia tu marga siaturi opa pudado buru di paupu marhamulia tu marga siaturi ia boruna adong sada oma odo-odo idoko melodi hitara mungkin na hiskia boru Manihuruk namarhamulia tu anak ni amang borunami marga Siotan namarhuta di Siotan tubuna tolu anak. Tolu opu Martogi Manihuruk opu Martogi Manihuruk namangalak boruni rajai Nanggolan namarhuta di Tulas Sagala tubuna dua anak opak boru. Anakna Bapak Martogi Manihuruk namangalak boruni rajai Nanggolan namarhuta di Padang, Sumatera Barat. Tubuna tolu anak sadabur. Dua Bapak Valentina Manihuruk namangalak boruni rajai Pangaribuan namarhuta di Kisaran. Tubuna dua boru. Boruni opu Martogi sada nai lestari buru Manihuruk namar hamulia tu anak ni amang borunami silai namarhuta di Laut Tadur tebing tinggi sada ma boruna. Dua nai Mikael buru Manihuruk namar hamulia tu anak ni amang borunami sinurat
namarhuta di Marindal Tubunam Sada. Tolu tay Teresia Manihuruk namarhamulia tu anak ni amang borunami si Obi namarhuta di Bakal si Poltong Sidikalang Tubuna Sada Boru. Tolu nay Santi Manihuruk namarhamulia tu anak ni borunami si Hodan namarhuta di Perumas Mandala. Opu Felipe Calderon Manihuruk namangalap boruni Rajai Sagala namarhuta di Subul Tubuna Onom anak Sadabur. Ayo mamalungaman din naman no to sa ras lepar do anyo dito jay sabar ito stop sabar dia Onom Bapak Octaviana Manihuruk namangalap boruni Rajai Sinaga namarhuta di Medan Tubuna Sadabur. Boruni Opu Felipe Caldero Sada Naijawardi Manihuruk namarhamulia tu anak ni amang borunami Sagala namarhuta di Padang Halaban Tubuna 2 anak 2 boru. Ia dainangon marujung Sarma 2 hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020 jam 11.30 genak umur Nina Tuan 106 tahun di Mandala. Ia toro pinaparna di dainangon nasar matuaon godang nasi sada halak sada anak do permain godang na pitu halak 2 pau pusian anak godang na 20 halak tolu ini godang na 20 halak obat noro godang na 15 halak 5 odok-odok na adong 2 ia ulau tudai nangon ulau Sarma 2 mah jala dai nangon bonot tado tu bona pasogi sigal pangrura mau lihat ya mga jongjok kami na po pariday ng namiyon para dikon na sorbato di po guni alaman na marsanga na martua si bono na tayo nung marsiado wak kami hamyak kahula-hula do raja ni bono nami na ipatpon na imaliak gabil ya horos terlumumi tangyang nami tuwa matariba amang padala mi do na tuwa sa jurumula-mula na sa jurumula toppa Gabi. dolo di pucukuri ulino tatapos sa tatoga na manopurhan atau setorok kami ang padala mi bajo endo soba tuwa matariba Maulati bana padala mi du ko ele to matare bata alwaluhum bajo tu situan na to masalah raja bawa padala Thank you.
Oras. Imajo tortor dihita, pinok pagniday ng mo. Yang buburo no khusus din.
tangis lagu si goblok. Ang namang guling hari tutuin ang nabi si Mapuaron. Saya tadi ilu sudia ka buru nabi doa ke botan nabi. Doa kana buru nabi ka rison. Di urutan nabi memang perkosi. Dia ka tortur nabi on. Songole na tua matutu. Tau dibalikin mana tabuin na paridian. Kota parapak dia tipuro para tapak. Kung saya kami melihat-lihat, padung mamang tupa sahabat. Tupasaha matuahan nami protokol mana persidangan. Di ini amang panggul pergosi. Baju amang panomuno-muno sa uto-uto mahami pakro di raja nami. Udah nanti sini wali gono opung nami si tanggap. Ya mau kena tulang nami si bobo langsung batu pudi langsung batu pudi asal orang kami mengalah lain di hasil terpuluh langsung batu pudi lanjut terus sana itu Sokol ulus. gabi tuh Mulak kata pas-pasan na pedo saya. gabi tuh gabi Ay dia apa niya ay? Buku tu nanti. Nahudak isi yang guru. gabi tuh lah Asa atur hamuinan di zon nang liling ka waktu ta. gabi tuh lah di Solo masih Akat si talo ulusan non. gabi tuh lah Buha. soalnya nanti satu saya putih iya Kasih nomor 2. Nomor 2. Anak kasih nomor 2. Masuk kamu saya bawa pembantuan. Masuk kamu saya itu bawa puna. Bawa puna siap tangan. Bawa puna. Sebentar lagi. Semangat. Masuk.
Bere Mami Boru. Bere Boru, ya. Oke. Lanjut terus, lanjut. Formasi aturan sudah. Kita lanjut terus, lanjut. Bisa lanjut, bisa bola, lanjut. Itu orang. Shopping. Kalian bisa sesuatu. Shopping, soda. Jauh tangan dia. Soda. Baru maju dari segala. Segala dia. Segala. Baru kamu berapa lagi? Berapa? Oke. Baru ini. Anong lebih nahurang? Masih orang nahurang, masih kurang lebih itu. Anong lebih masuk nabok? Ah, Masih kalau tak masuk itu tak nabok. Sudi ada itu. Kalau gondor sudi berarti nabok sudi. Oh, tetap itu. Apa tadi? Kenapa? Bikin kamu. Jadi bikin mau hidup. Patur mau hidup ada sekan. Sana sekarang. Ada sekangan. Gawe. Betul. Bayi musim naik bang. Bayi musim naik. Nomor 2. Anak nomor 2. Oh, udah mak. Jadi ada songon itu pakai daftar dari songon urus dengan orang batasi.
Jadi alarok do siya nagkarombongan aka hula-hula-hulon na nangampay ng hulo solong. Hindi na mangiletiyo na niya peho ni. Wah, kung kisahali, moro amacang to nalaho longorong ulunon mungkin ang boy tutulus. Alehubere kami dia kabere namin guru bawa so na sadaro na siga na patupaon udaw ni naboro namin yun. Grabe ito lang. Maulihan naman ituan. Nastrohan namin siya hula-hula sa ringo-ringo. Mamereng suya ka bere namin do buru bawa. Grabe ito lang. Ano ang idot ng dua-dua? Dibuat hautoran panjang sofa jurubuan jurubian. Naburu juga orang ay tentu nabutan pasu-pasu lo hagabian siya Tuhan ni. Jadi dihangu amoro nami sude. Grabe ito lang. Dia ka bere nami. Morto soni pinabuhi terpasat kami nakinya ulos Tuhanmu. Hindi di masyopa hudong mas ni rumah. Morto soni pe ulos nabuhi terpasat kami Tuhanmu sude pinoparin na boro nami. Amat tadi batama namang goki pasu-pasuna. Matu. Jadi jadi soalnya bang baru. Grabe ito lang.
Dom lo songan tebe bidu na mandok dan sudah puru yang susah kok dia dan sudah mango sebagai susah dia dire ini raja na marso bahan tu so dia besok bangai raja na nas maru hamu majalo Gabi. Oke, masih aturan kita. Masih aturan. Nggak bisa Nah, masakan ngurut Jabber. Tengok apa itu. Amang panggul pergosi Tulang setanggangi. Jora tulah. Amang panggul pergosi Tidak kena mudah. rohami manopa raja hula nami sini Jolo. opung nami si tanggang So so dia, nang banan opungnya ha. banan aku situ Arriba.
Thank you.